Ni mkubwa kuliko matatizo. Kwa ibibazo byawe ukimana ikomeye gusumba ibyo bibazo. Liambie jaribu lako. Nigera ukezwa ryawe. Mungu ni mkubwa kuliko jaribu. Imana ikomeye gusumba iryo geragezwa. Waambie maadui zako. Ngire n'abansi bawe. Mungu ni mkubwa kuliko wao. Imana ni nkuru gusumba bo. Waambie wanaokutisha. Bwira bagutera ubwoba. Mungu anatisha zaidi yao. Kwimana iteye ubwoba kubasumbya. Ninakushukuru Mungu sababu ya mengi hata waiku sikustahili. Ninakushukuru Mungu tena sababu ya vingi hata nikiwa na sali. Unajua na maanisha sio kama eti nilitenda wema kwa kujalinganisha. Nikongera imyaka myinshi ukomeze ubane natwe kuko uradukunda yarakurenze ikomeze kurinda uri umunyamugisha muri twe ariko izi kurinda yewe Vesitina we nawe Dorokasi Vesitina sha Vesitina rihe niyegere hano sha niyegere hano kumwe na murumuna we reka mbabwire yarakurenze sha yewe Dorokasi ubura umuhanzi sha urahangaga kuri YouTube ndakubonaga ngaho yitambire sha yechenyera kadiyo ariko uzi kurinda. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Walitupwa gerezani tena kwa kuonewa. Kutupwa gerezani haikuwa kitu kwa Paulo na Sila. Eka twongere tubahe ikaze tunabaramutse amahoro y'Imana nshuti namwe bakunze ibigaragara cyo kuri Tarisisi Hope Ministry TV. Turagarutse tuje tutazambaye ariko muravyereza marabona ko tuzambaye. Ko narinda babeje sana. Kone tuzambaye kandi twambaye. Ariko ngomvye kwabira ko tuzaranye ingufu zidasanzwe kuko tuje tubazaniye show nziza cyane. Show igize igice ca 38. Bona neza kari show obano oruno gwaruka ruje gwiteguriye cyane. Lena yabwiye mu gice ca 37 mututi nitumenyirwa murabizi ko pere yabivuze yuko tutamenyirwa umunsi wose ngo amufise ukuntu ubupanzi Tukuze ni pere ubona ko yaje kuindi style yo mu mutwe no ku naye ku maguru ntaho mbona ariko naba turi kumwe be twese tudugije ibigaza tubaramusa ininda mutu no musi zahindutse si bya bindi atya tugira kudukoroka kuri show igice kigira 38 twinjira neza na neza ariko kandi ndabibutse ku bari ajya mbere bashobora ko ryo ni mkubwa kuliko matatizo. Kwa ibibazo byawe ukimana ikomeye gusumba ibyo bibazo. Liambie jaribu lako. Nigera ukezwa ryawe. Mungu ni mkubwa kuliko jaribu. Imana ikomeye gusumba iryo geragezwa. Waambie maadui zako. Ngire n'abansi bawe. Mungu ni mkubwa kuliko wao. Imana ni nkuru gusumba bo. Waambie wanaokutisha. Bwira bagutera ubwoba. Mungu anatisha zaidi yao. Kwimana iteye ubwoba kubasumbya. Indirimbo ni tunaye tunanini reka wumva ivyo dufise nyene muri no ndirimbo twagiye.
matatizo yako. Mungu ni mkubwa kuliko matatizo. Kuko ibibazo byawe ukimana ikomeye gusumbiza ibibazo. Liambie jaribu lako. Nigeragerezwa ryawe. Mungu ni mkubwa kuliko jaribu. Imana ikomeye gusumba iryo geragezwa. Waambie maadui zako. Ngire n'abansi bawe. Mungu ni mkubwa kuliko wao. Imana ni nkuru gusumba bo. Waambie wanaokutisha. Bwira bagutera ubwoba. Mungu anatisha zaidi yao. Kw'Imana iteye ubwoba kubasumbya. Tatizo lako ngorane zawe ni dogo kwa Mungu. Ni nto cyane ku Mana. Jaribu lako geragezwa ryawe ni dogo kwa Mungu. Ni rigufi cyane ku Mana. Maadui zako basi bawe si kitu mbele za Mungu. Akintu amazi imbere y'Imana. Jikumbushe kwa Paulo na Sila walipotupwa gerezani. Walitupwa gerezani tena kwa kuonewa. Kutupwa gerezani haikuwa kitu kwa Paulo na Sila. Kutupwa gerezani haikuwa kitu mbele za Mungu waliyemwamini. Ndani ya gereza wakamwabudu Mungu. Ndani ya gereza wakamsifu Mungu. Hawakulitukuza gereza, wakamtukuza Mungu. Katikati ya shida yako umwinue Mungu. Usiinue shida, mwinue Mungu. Usitukuze jaribu, tukuze Mungu. Usione ukubwa wa tatizo, una ukubwa wa Mungu. Kumbuka Mungu alipendezwa na imani ya Paulo na Sila. Alishuka mwenyewe ndani ya gereza, akafungua milango, akakatakata minyololo. Paulo na Sila wakawa huru tena. Tunaye Baba wa mbinguni, tunaye Baba asiyeshindwa, tunaye Baba wa mbinguni, tunaye Baba asiyeshindwa. Ni Mungu mwenye nguvu, ni Bwana wa vita, tusiogope. Tutashinda tu. Baba wa mbinguni, tunaye futa machozi. Baba asiyeshindwa, ni Mungu mwenye nguvu, ni Bwana wa vita, usiogope. Usiogope tena, hauko peke yako. Usikae kinyonge, Mungu ni baba yako. Kuna jeshi kubwa liko upande wako wewe. Limekuzunguka, hakika ya usalama wako wewe. Inuka kishujaa, nenda mbele, Bwana yu nawe. Mti wenye matunda siku zote unapigwa mawe. Inuka kishujaa, nenda mbele, Bwana yu nawe. Mti wenye matunda siku zote unapigwa mawe. Usiogope mawe, kwako kuna matunda. Usiogope mawe, Mungu yu nawe. Tunaye, tunaye Baba wa mbinguni, tunaye, hatuna mashaka. Usiogope maadui, Bwana atapigana nao. Utashinda vita yako. Hallelujah. What's up, y'all? What's up? What's up, y'all? Tunaye Baba wa mbinguni,
kutoka kwake Marta Baraka avuga ati turafise Imana isumba byose, turafise Imana ishoboye, Imana iri mu ijuru, ati turafise Imana isumba bite bibazo ubona imbere yawe, ati bwira ivyo bibazo ubiri imbere yawe, ati oya hejuru yawe wabibazo hari Imana isumba byose kandi ishobora no gukemura bino bibazo. Haikuwa kitu imbere kwa Paulo na Sila ngo hariya mwiboro ntaco vyabatwaye kuko bari bazireza ko hejuru yibohero hari Imana isumba byose. Message nziza kutoka kwake Marta Baraka nchini Tanzania. Tubandanije imbere kandi turacari mu guca Tanzania, tuzana no muririmbyi nawe yitwa nde mukanya aturaje. Ninakushukuru Mungu sababu ya mengi hata waiku siku stahili. Ninakushukuru Mungu tena sababu ya vingi hata nikiwa na sali. Unajua na maanisha sio kama eti nilitenda wema kwa kujalinganisha na matendo yako makuu. Mimi Mungu ningekulipa nini ulikonitoa? Nisire moyo wangu matopeni topeni, kaniketisha na wakuju. Umenipa heshima ukanifuta machozi, asante ubaba. Hata shukurani zangu shukurani zangu na shukurani zangu shukurani zangu, asante Baba. Fedhea umefuta, umenipa amani iliyo ya kweli. Nakumbuka nalia, mimi ndo yule ambaye nilituka na kwa dharau wakasema kwisha habari yake. Kuna kipindi nilikufa nikawa mifupa inayotembea, ikiwa kwa siku za usoni walisema tunazika kesho, ila huruma uliniponya na kaburi. Kwa huruma asitosahau wema wako wewe Baba. Shukurani zangu na shukurani zangu shukurani zangu, asante Baba. Asante asante kama kusoma tulisoma wengi, umeruhusu niwe na kazi nzuri. Ajali tulipata wengi, umeruhusu nibaki na uzima. Ndoa zinafungwa nyingi, umeruhusu tubaki na amani. Furaha wanakosa wengi, umeruhusu tabasamu kwangu.
Mwamwumvise nuno muririmbyi Good Luck kuva mu gihugu ca Tanzania. Twaramubazene muri show ya Herutsi igihe twababwira byinshi kubimwerekeye. Ariko none muzi twagarutse nino ndirimbo nziza yiwe indirimbo yatahukanye n'akashimwe. Ariko nituva ko agashimwe gatangwa mu gihe cy'amahiganwa. Uye nawe yari yahiganywe nawe ariko yene ni Good Luck twigeze kubona yatumiwe mu gikorane gikomeye cy'umuprofeti cyangwa umuvugisho w'Imana. Kwa nino ndirimbo tubona muhaye kontakti bantu b'Imana. Nawe bayiguhe mu izina rya Yesu. Amuha imodoka nziza bita Mercedes Benz. Hapana kabenzi kakandi. Ayareka reka. Gatuje tupata kado kajyo keza tubukese Good Luck. Abaze indirimbo nyinshi nziza urashobora kuja ku rubuga rwibuka kuri kanisi indirimbo nziza. Ino ndirimbo yanezereje imitima yabeshi kandi nezereje n'imitima yacu nezereje n'imitima ya mwebwe muri ko muradukurikirana. Twagerageje turayibarekera muyikurikirane yose muyifiringa atakantu gacimwe atajamba atakiniki. Hajya n'ubu nyene narinje kugira ngo ndabibutse izina ry'uno muririmbyi n'ivyo yakoze n'ivyinshi nitwivuga byose. Ariko reka tubahe kano kajyo ongere mubandanye muyikurikirana ino ndirimbo nziza mukanya turagarutse twagiye na kwa dharau wakasema kwisha habari yake. Kuna kipindi nilikufa nikawa mifupa inayotembea, ikiwa kwa siku za usoni walisema tunazika kesho, ila huruma uliniponya na kaburi. Kwa huruma asitosahau wema wako wewe Baba. Hey, shukurani zangu na shukurani zangu, shukurani zangu. Asante Baba, asante asante. Tulisoma wengi, umeruhusu niwe na kazi nzuri. Ajali tulipata wengi, umeruhusu nibaki na uzima. Ndoa zinafungwa nyingi, umeruhusu tubaki na amani. Wanakosa wengi, umeruhusu tabasamu kwangu. Na shukurani. Yelele mama, 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 kazi nzuri. Ajali tulipata wengi, umeruhusu nibaki na uzima. Katuva kuruno muririmbyi nariko ndavuga ngo tuva kuruno muririmbyi Good Luck kuva mu gihugu ca Tanzania dusimbire hariya hirya naho mu gihugu cy'u Rwanda twumve naho bavuga maki. Turaza kwasanga bano baririmbyi muri no ndirimbo yabo nziza bayise ngo iki. Mana ni igitangaza koko, yewe ndumiwe koko.
uzikurinda mana we mana uzikurinda ariko uzikurinda ico nico uzikurinda warinze njewe unani Emmanuel warandinze urandinda epfiriya mukirye iriya hepfo hanyereraga haranyereraga sha urandinda uranyigisha primeri segonderi na kaminuza nzayiga ariko uzikurinda warinze mama papa anko tante ariko uzikurinda warinze koro korosha igira hino sha igira hino koro kakawete sha yarakurinze muri mubona irakurinda uburadodaga amabobo yemwe amaribaya za mariniyeri ariko uzikurinda amezi 3 yose barakubagasha uvayo uri muzima iti ntabwo apfuye harico namuvuzeho nakomeza abeho ubu uri muzima ariko uzikurinda yewe mana uzikurinda ngaho tuyicinyira akadiho yego yewe papa bebe umubyeyi wacu turagukunda cyane nawe uradukunda iguhaza uburame ikongera imyaka myinshi ukomeze ubane natwe kuko uradukunda yarakurinze ikomeze ikurinda uri umunyamugisha muri twe ariko izikurinda yewe Vesitina we nawe Dorokasi Vesitina sha Vesitina rihe niyegere hano sha niyegere hano kumwe na murumuna we reka mbabwire yarakurinze sha yewe Dorokasi ubura umuhanzi sha urahangaga kuri YouTube ndakubonaga ngaho yitambire sha yicenyera akadiyo ariko uzikurinda yego mana yacu we yego we mureke tuyibyinire yego ngaho ye musore yivuge ngaho yivuge ariko mana we nanjye warandinze guturuka i Rubavu Musanze sinari mpazi ariko warandanye ubu munani ndamuzi ubu Gosheni nayigezemo ubu Butike ndamuzi ubu Turiji ndamuzi ariko mana we reka tukubyinire nawe cenya akadiho uri nanjye mbirimo nawe ngaho gerageza nawe ntumvire mwaho gerageza uko ushoboye nawe temera Imana ariko mana we reka duhinira aha turekera aha umwanzi w'ibihe
burya ni amasaha tuzasubira imana yacu nikomeze uturinde nikomeze turinde nikomeze turinde yewe papa bebe yibyinire ikintu igishakamba cyo gutambira imana mubyinisha sha mubwira byinira imana niyo turinda we niyo tubeshaho yewe Jerome we Jerome we Jerome uri data urabizi uri paro urabizi ariko yarakurinze Jerome iriya hirya uwe nk'umusororo Jerome wacu sha turakwemera yarakurinze wiga kaminuza uburenjenyeri Jerome ngaho y'icyubahiro ariko zikurinda yewe mano zikurinda yewe mano zikurinda ariko mana we ngaho nimugende kwicara amasaha yatujyanye dore ntabwo amasaha twemereye ko twaguma hano ariko imana yacu n'ukuri tuzayigumaho nawe ntuzayihemukire kuko yarakurinze ibukana bya bindi mana we uzikurinda mana we nuko muruba ko dufise imana zikurinda imana zikurinda nyene ariko imitego ntibibuza abagutega ntibaba babuze ariko kubera imana zikurinda ikakurinda ukagenda ubabana ukagenda ubisimbuka ukaza bagucukurira n'imvanya y'imana ariko agenda izisiba izi n'ingabire ziva mu gihugu cy'u Rwanda aho bano barinzi baje batubwira ngo uzikurinda mana we uva ko ari indirimbo nziza kandi indirimbo yagiye ikora ku mitima ya benshi kandi natwe ari indirimbo dukose ku mitima mana yawe uzikurinda ekimira yuko dusozera shoyo no muzi tugariko dufiringe kandi gato ino ndirimbo uzikurinda twagiye ureka tuyibyinire yego yewe vesiti nawe Dorcas vesiti nasha vesiti narihe niyegere hano sha niyegere hano kumwe na murumuna we reka mbabwire yarakurinze sha yewe Dorcas ubura umuhanzi sha urahangaga kuri YouTube ndakubonaga ngaho yitambire sha yicenyera akadiyo ariko uzikurinda yego mana yacu we yego we mureka tuyibyinire yego ngaho ye musore yivuge ngaho yivuge ariko mana we nanjye warandinze guturuka i Rubavu Musanze sinari mpazi ariko waranganye ubu mbona ni ndamuzi ubu Gosheni nayigezemo ubu Furike ndamuzi ubu Turiki ndamuzi ariko mana we reka tukubyinire nawe cenya akadiho dore nanjye mbirimo nawe ngaho gerageza nawe ntumvire mwaho gerageza uko ushoboye nawe temera imana ariko mana we reka duhinire aha turekere aha umwanzi w'ibihe burya ni amasaha tuzasubira imana yacu nikomeze uturinde nikomeze uturinde yewe papa bebe
byinire iki ni igishakamba cyo gutambira Imana mubwira byinira Imana niyo iturinda we niyo itubeshaho yewe Jerome we Jerome we Jerome uri data urabizi uri paro urabizi ariko yarakurinze Jerome iriya hirya uwe ng'umusororo Jerome wacu ca turakwemera yarakurinze wiga kaminuza uburenjenyeri Jerome ngaho icyubahiro ariko zikurinda yewe Mana zikurinda yewe Mana zikurinda ariko Mana we ngaho nimugende kwicara amasaha yatujyanye dore ntabwo amasaha twemereye ko twaguma hano ariko Imana yacu n'ukuri tuzayigumaho nawe ntuzayihemukire kuko yarakurinze. nuko ni hano duce dusozera na show y'uno munsi igice cya 38 n'umurinzi avuga ati ngaho nimugende kwicara abo muri Tarasisi Hope Ministry TV bakaba bafashe iya mbere mu kuvyumva bakaba bansize hano bakagenda kuyicarira nk'uko na murinzi bivuze tukaba tubashimiye ukuntu mwabanye natwe tuzasubire duhure mu yindi show izokurikira igice cya 39 mwakoze kubana natwe gira bya bindi fyonda hahandi ku kaboro hanyuma ugire subscribe n'agantu nyene uzanga hatukura utarakorako ariko maze gukora ko nyuza gusanga ari bindi hahindutse nyene byumva rero Imana yacu zikurinda ikomeze kurinda uri hose kandi natwe turinde tuze twongere dusubire duhure twese turi bazima bye uri nanjye mbirimo nawe ngaho gerageza nawe ntumvire mwaho gerageza uko ushoboye nawe temera Imana. Tarasisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.